Kuni ku avana eka mavandla tipolitiki mayelana na wuntshwa wa ku teka misava na nhundzu. Kuni mintila yo leha ya tilori ndzilikaneni wa Beitbridge ku nghena laha Afrika-Dzonga. Baka hina intsako ku tlhela hi hlangana eka mahungu ya Xitsonga eka SABC2. Mina vito ni Matimu Khosa riperile. Kasi mavandla yo hambana ePalamende va humesa matitwelo yo hambana mayelana Expropriation Act. Nawu hlamusela hi laha mfumo wu nga tekaka hi kona misava eka ximunhuhatwa ku endlela ku pfuna rixaka. Mabandla yan'wana ya xungeta ku ya tlhotlha nawu lowu ecourt ku kambela loko swi fambisana na vumbiwa, kasi van'wana va ri va ta hi ecourt ku ya sirhelela nawu. Nawu lowu ha ku pasisiwaka hi mfumo wo teka misava kumbe miako handle ka ndzeriso wu tisi mavonelo mo hambanahambana eka mavandla tipolitiki. It is a direct attack on the constitutional rights of South Africans. We have obtained a legal opinion that the expropriation bill is unconstitutional, and we will fight this dangerous legislation by every means possible, including the courts. Vandla ra Freedom Front Plus Berry, President anga burisananga na mavandla yan'wana ya tipolitiki eka mfumo wa nhlengelo anga si pasisana wumbisi lowu. Berry masiku lama ha ku hundzaka va tsalile Ramaphosa papila laha va nga endla xikombelo xa leswaku a hundzisela na wumbisi eka khoto vumbiwa leswaku ku va yona leyi vonaka ku ri na wumbisi lowu wu nga pasisiwa kumbe kambe president u hlamula hi ku vula leswaku wu fambelana na swilaveko swa vumbiwa bya tiko. The Freedom Front Plus has always objected against this principle, and we believe that it is unconstitutional. ACDP bona Berry ava pfumelelani na Ramaphosa eka ku pasisa nawu lowu. Whilst supporting restitution with full compensation, we have consistently opposed expropriation of property without compensation, which will now be permitted under certain circumstances in the public interest. ANC Berry leri I goza ra kahle leri nga tekiwa hi president. Those who have taken a position that they are going to court and challenge the bill, we are of the view that their action is intended to keep the status quo and to consolidate a legal regime. And the ANC will await for those who do so and stand ready to oppose them. Professor Yani Rousseau u ri ku pasiwa ka nawu lowu swi nga endla ku ri vavekisi va chava ku vekisa laha tikweni. This means that it will increase uncertainty for current investors and for future investors in South Africa, and uncertainty both for the South African population and for foreigners. So from that perspective, with more uncertainty, this bill will definitely not be supportive of investment going forward. President wa nhlangano wa tihosi Khoshi Mathupha Mokoena u ri na wumbisi lowu ha ku pasisiwaka a wu nge cinci xiyimo xo tlherisela misava eka vinyi laha tikweni. Mathupha u sole nawu lowu u ri a wu hambananga helo na milawu leyi lawulaka miako leyi nga riki ya mfumo. As Condoleezza was saying, yes, they've signed this act, but it's not assisting us in any way. Hence, the president must do something extra than what he's done now, because our people, I can tell you now, Ayanda, that those who are going just to look and do legislation to say, yes, it was signed, but it is not going anywhere further in order to address the challenges faced by owners who have been brutally removed from their land, and now they had to negotiate going back to their land. Rise Mzansi va amukele ku pasisiwa ka nawu, kasi EFF bona va humese xiviko laha va nga bakanyela etlhelo nawu lowu. Berry lexi lavekaka I ku va ku simikwa section 25 ya vumbiwa. Hungu leri landzelaka ri nga hava ni marunguli ya nhlamba kumbe masangu eka vavoni ni le ka valanguteri kumbe xani matsongwana. Mantsalano wa muavanyisi Selby Mbenenge ku nga andiswa u na yona nhlamulo yo kongoma mayelana ni ku fanana ka xivilelo xako xa n'hweti ya N'wendzamhala 2022 na xa Sunguti 2023 leswi nga lexi nga ntshamo wa sweswi. Leswi swi landzela xiviko xa gqwetha ra Mbenenge xa leswaku Mango u simeke nandzu lowu ehandle ko vona khopi yo sungula leyi nga na ntiyiso. Namuntlha a ku ri siku ra vukhume ra ntshamo lowu. Siku ra 10 ra ntshamo laha ku tengiwaka swihehlo swa ku xanisa hi swa masangu
Ehenhla ka muavanyisinkulu wa Eastern Cape Selby Mbenenge a ri langute ngopfu eka ku konanisa xitatimende xa matsalana wa muavanyisinkulu Andiswa Mengo. Mengo byele ntshamo leswaku a lahlekeriwe xitatimende xa yena xo sungula loko a ta tsala xin'wana. I mhaka leyi advocate Moses Khakhane a nga yi kaneta a vula leswaku wa kanakana loko ri na ntiyiso eka mhaka leyi. Advocate Moses Khakhane u ye mahlweni a ku wa kanakana loko ri na ntiyiso tanihileswi xitatimende swa kona swi fanaka na swihoxo swa matsalelo na swona swi fanaka thwi. Leswi endle leswaku mutshamaxitulu wa ntshamo khale ka mavanyisinkulu Bernard Mwepe a va na swivutiso. If at that time you didn't have Kutlwano's statement, how come that there are not only identical sentences, but also exactly identical grammatical errors? How come? Chair, I would have disclosed upfront if I had a copy. I have no direct answer as to how that happened. Ntshamo u twe leswaku Mbenenge u ta kaneta leswi nga humelela hi siku ra 14 Hukuri laha Mengo a nga nyika vumbhoni bya leswaku muavanyisinkulu u n'wi vitanile ehofisini ya yena laha a nga n'wi kombela ku endla swa masangu hi ndlela yo karhi. What the JP will say is that first, the incident as you related did not happen. Do you have any comment? Uyaphosisa. He is lying. Ntshamo u tlhele u twa leswaku muavanyisi wa pfumela leswaku mabuli ya vona a yi fike eka rigangiso ra swa masangu kambe u ta yima hi leswaku a swi nga tikombi ku ri ku ala kusuka eka Mengo. Kambe Mengo a nga teka nkarhi ku angula eka vonelo leri. Kulungile. It is well. Ntshamo u ta yisa emahlweni hi Mudyaxihi. Van'wana va vachayeri va tilori va kombise khunguvanyeka hi xiyimo xo hlwela ka nkhuluko wa mimovha endzilakanini wa Beitbridge eMusina eLimpopo. Ntlimbano wa mimovha wu vangiwa hi mimovha leyi susiweke endzilakanini wa Groblersdal Bridge exikarhi ka Afrika-Dzonga na Botswana. Migingiriko yi yimisiwile Groblersdal Bridge eLiphalale hikokwalaho ka leswi ndhawu liya yi nga onhiwa hi mikhukhula. Masikunyana lawa nga hundza ku ri na ntlimbano wa swifambo endzilakanini wa Beitbridge. Ntila wo leha wa kwalomu ka 2 wa tikhilomitara lowu vangiwaka hi tilori leti nanayilaka. Vachayeri van'wana va tilori va rindzela ku kala ku hela awara ku va va tsemakanyela eZimbabwe. It's like yesterday, we've been in the queue, pushing the queue. The queue is not moving. I've been here since yesterday. Okay, it's just that we were still preparing the paperwork with the agents. Vachayeri van'wana lava nghenaka laha tikweni kusuka eka matiko akelana va ri ku na nkhuluko endzilakanini hi tlhelo ra Zimbabwe. Today, the traffic is much better than any other days because I can say that I only spent about 45 minutes in Zimbabwe. Here in SA side, I only just took about 15 to 20 minutes. So as for today, I think the traffic is normally. Valawuri va ndzilikano va ri mati lawa ya khulukaka hi matimba eBulowini ra Groblersdal endzilikanini se ya hungutanini. Va ri ku va lunghisa swi ta teka masiku ya tsevu. A comprehensive project plan has been developed to address the necessary repairs and ensure the port readiness for operational resumption. The key activities in the project plan include the repairing of identified damages to the port infrastructure. Mpilo u ri BMA yi vele ku burisana na mfumo wa Botswana ku va antswisa xiyimo. Nhlayo ya vabohiwa lava nga vahlampfa laha Afrika-Dzonga yi le henhla ku tlula mpimo. Mutshamaxitulu wa komiti ya swa makhotso Khumutso Ramuloveng u humese xiviko vhiki leri lexi kombaka leswaku vabohiwa va vahlampfa va tele ku tlula va laha kaya. Ramuloveng u vule leswaku hi nkarhi wa swa tshamo ya le palamende nhlayo yi komba leswaku ku na magidi 22 wa vabohiwa va vahlampfa eka makhotso ya Afrika-Dzonga. Muvulavuleri wa nhlangano wa vatirhi va makhotso Popcrew Richard Mamavulo u ri ku fanele ku va na ku cinca ka mafambiselo ya makhotso. We would have preferred that there needs to be some form of a resolution in line with what the Deputy Minister is raising to ensure that, these resources which are spent, which is approximately around 4 billion rands, would have been utilized to ensure that we improve the
the facilities that we have in the country and ensure that we focus on our core mandate, which is a constitutional mandate of ensuring that there is rehabilitation. So, but as well, we do acknowledge that in addressing some of these challenges, we require a balancing act as it relates to humanitarian obligations and national interest, of course. You would remember that, for example, there are what you call the United Nations Standard Minimum Rules for the treatment of prisoners, which are well known as the Mandela Rules, and of course the Constitution. So we should definitely look into abiding with that as and when we do consider how we can actually alleviate this excessive budget that goes to foreign offenders. Khotokulu ya Free State va bakanye xikombelo xa Murwati Cholota xa leswaku khomiwa ka yena a swi nga ri enawini. Cholota loyi ku nga khale ka matsalani wa khale ka Premier wa Free State Ace Magashule u lava leswaku swihehlo swa vukungundwana ehenhla ka yena swi herisiwa. Makungu ya Cholota yo sivela ku gweviwa a ya pasangi. Khoto yi bakanye xikombelo xa ku ku khomiwa kakwe a ku le nawini yi tlhela yi vilerisa leswaku u fanele a hakela tihakelo hinkwato. Cholota u khomiwe eUS laha a nga tshama exitokisini tin'hweti to hlaya laha nga siviwa laha kaya lembe ri nga hela hi Ndzati. Kusukela kwalaho u le kulweni hi matimba ku basisa vito rakwe eka swa vukungundwana, vuxisi no tshama ni mali yo tala a nga yi bangi. Lava yi hlwaka na yena va katsa khale ka holobyenkulu exifundzhenikulu xa Free State Ace Magashule, khale ka holobye wa mimfumo ya miganga Oli Mlamleli na n'wamabindzu Edwin Sodi. There is an extensive written judgment, therefore only the order. 1. The application is dismissed with costs. The order is so handed down. Magwata Cholota Barry va ta langutisa xiboho xa khoto na ta ka goza ku emahlweni. But we will obviously take some steps here because we do believe that the manner in which our client was brought in the country was unlawful, and we also do believe that another judge might rule differently. Cholota ta tlhela ekhoto ya le henhla ya Free State n'hweti leyi taka eka ntshamo wo lulamisela ntengo. Malanguta mahungu ya Xitsonga ka SABC. Ku tlhela languta hungu leri nga rhanga emahlweni madyambu lawa. Ku pasisiwa ka nawu wa ku teka nhundzu hi mfumo kumbe expropriation law tolo swi pfuxe njhekanjhekisano wa milawu laha tanihi NHI na Bela van'wana va hoyozela magoza ya president ya ku enetisa swikongomelo swa bandla ra ANC kasi van'wana va ri ku sayiniwa ka milawu leyi a swi nga to tisa ntsena ku cinca ka maAfrika-Dzonga. Nawu lowuntshwa wu siva wa Expropriation Act of 1975 lowu a wu lawula matimba ya mfumo ya ku teka nhundzu eka vaaki. I will admit that we have moved rather slowly, and I was very pleased that I appointed a minister from another party that has always spoken about the land, and I've basically said to him, without putting his feet to the fire, I've said, you have always advocated for land, and now I'm giving you this responsibility. Speed up the process. Mavandla yan'wana ya tipolitiki endzeni ka mfumo wa nhlengelo kumbe GNU ya xungeta magoza ya nawu eka ku sayiniwa ka nawu wa ku tekeriwa misava handle ka ndziriso. ANC ndhundhuzele President Cyril Ramaphosa hi ku vula leswaku ku sayiniwa ka nawu mbisi lowu ku kombisa ku va vandla ri endla hi laha ri tshembiseka hi kona eka ku va ri ta na swintshunxo. Ku sayiniwa ka milawu mbisi ka sweswinyana swi nga tekiwa tanihi goza ra xivindzi hi ANC kambe mutivi wa tipolitiki u ri a swi na nkoka. It has been in the making for 20 years, since 2004, when the ANC had 2/3 majority in South Africa, to pass it in one go, in one session, in one 5-year period, implement it and succeed with it. Now it's a 40% ANC, it's a weak ANC. So to say that Ramaphosa is implementing ANC policies, it's a far-fetched idea. There's nothing bold about it. Mutivi un'wana wa tipolitiki una vonelo ra leswaku nawu mbisi lowu wu ta tlhela wu ringeta ku tshamiseka ka mfumo wa nhlengelo kumbe GNU tanihi laha nawu wa Bela wu nga endla kona. Those that are our leaders should be able to negotiate. They should be able to
reach to one another, but at the end of the day, they should agree. This could be a very good test to show as to whether our own leaders are able to sit around the table and agree. Sharitano, eka nkarhi lowu taka ANC va ri va tiyimisele ku burisana na mavandla man'wana ku va va pfumelelana leswaku va cinca vumbiwa loko swi ta eka mhaka ya misava. Ku titsarisela ka le inthanete ka machudeni ya lembe ro sungula Yunivhesiti ya Venda swi le ku fambeni kahle. Yunivhesiti yi ta kota ntsena ku tsarisa 3,900 wa machudeni lembe leri. Yunivhesiti yi ri ku titsarisela swi famba kahle handle ka swiphiqo swa xithekiniki leswi machudeni va nga vilelaka hi swona. Ntirho wo tsarisa machudeni wu nghene ka vhiki ra vumbirhi eYunivhesiti ya Venda. Machudeni va veka swiphiqo swo hlaya leswi hlorisaka ntirho wo titsarisa. I came here to do a student card. They said we must wait for the system first until 2 o'clock so that they can assist us. My registration took so long until it got processed because I was affected by RPA first. I registered last year, 2024, and then I was on the waiting list up until I think January 15th, I think, and then I was supposed to register then. Hi hala tlhelo a isuke kusuka exikarhi ka SASCO na EFF ehandle hi nkarhi wa ti-interview na va mahungu va SABC. Machudeni va kombana hi tintiho eka swiphiqo leswi nga kona. Ku titsarisela ka online eka lava taka ro sungula swi sungule vhiki leri nga hundza. Ku vile na swiphiqo swo tala eka matsariselo ya online. Here in the University of Venda, we have got the majority of first entering students whom when they were applying for NSFAS, they applied the one for the college, not the one for the university. So when they come here, when they try to register, we found out the NSFAS is not available on the university, but it's in college. And then such students, we advised them to pay 5,000 because we couldn't link them. So these are some of the issues that first entering were faced in a financial space. University ya Venda eLimpopo itsarise 2,500 wa machudeni ya lembe ro sungula. We are targeting 3,684, and as of yesterday, we had already registered over 2,500 first-time entering students, which is a very good number considering the fact that our registration for first-time entering students is scheduled to take place until the 30th of this month. Tidyondzo ti languteriwa ku sungula hi vhiki ro sungula ra Nyenyenyani. Loko swi ta ka mhaka ya vutshamo, Yunivhesiti yi vula leswaku yi le ku tirheni hi matimba ku tiyisisa leswaku machudeni va kuma ko tshama. Randi yi tiyelerile loko yi pimanisiwa na timali ta matiko misava. Nxavo wa dolara R18.38, pound R22.84, euro R19.26, kasi pula ya Botswana R1.32. Minkavelo ka JSE a yi ri ehenhla namuntlha. Nsuku $2,776 i-ounce, platinum $947 i-ounce, nxavo wa oyili yimbisi $78.82 hi mphongolo. Kasi hi ndlela yaleyo gimeta mahungu ya namuntlha na ya vhiki leri hi khensa swinene vulanguteri bya n'wina ku ta landzela maxelo endzhaku ka mavhengele. Mina vito ni Matimu Khoza, riperile.